Bagešo bjalo ka mehla re a lamogela ditabeng tša bošegombjo le babogedi ba rena ba kanala ya DTT. Re lesolela tšona go tšwa Studio 10, re thoma pele ka tšeo di tantšego šedi. I am satisfied that the state proved that the murder was committed in furtherance of a common purpose. Banna ba bahlano ba bonwe molato polaong ya meyara wa masepala wa Collins Shabane, Moses Maluleke ke kgorokgolotsheko ya Polokwane. The Minister of Education does not exist. That office is vacant. Lekala la di-University tša Afrika Borwa le re ditheo tša dithuto tše phagamego di kotsing kudu ge NSFAS e ka palelwa ke go phethagatša ditefelo ka ge bontši bja baithuti ba ithekgile ka yona. They defended resolutely, and you must give credit for that. You know, it shows why we're the top two teams in Africa, but disappointed that we're not going to the Olympics. Banyana e ka se tšee karolo phadišanong ya di-Olimpiki tša 2024 ka Paris morago ga go palelwa ke go fenya Nigeria lepatlelong la Loftus Versfeld bošegong bja go feta. Bagešo thobela ka lapeng ke swere tsela le mošomi mmogo Mpho Teme. Banna ba bahlano ba bonwe molato wa go bolaya meyara wa masepala wa Collins Shabane, Moses Maluleke ke kgorotsheko ya godimo ya Polokwane. Maluleke o bolailwe ka moseganyane 2022 moahlodi Violence Menya o ahlotše gore bohlano bjo bo be bo na le maikemišetšo a go hula Maluleke tšhelete efela ba feleletša ba mmolaya le go gobatša morwa wa gagwe ka legaeng la bona ka Shikundu ka ntlenyana ga Maluleke Malamulele. Kgorotsheko e humane gore Shumane ne Madodzi, Isaac Mutau, Wiseman Baloi, Chianeo Munyai le Funzo le Tsebe ba bile gona ge go logwa maano mabe a go hlwahlela lapa la Moses Maluleke ka maikemišetšo a go utswa diranta tše dimilione tše 10. Ke ge ne Madodzi, Munyai le Letsebe ga mmogo le monna yo mongwe ba tla tsena lapeng la Maluleka ba e hlamile ka dithunya. Balatofatšwa ba bonwe molato ka ditatofatšo tše tshela ka moka. The involvement of accused number 3 and number 4 on the date of the incident was that of traveling together with the other accused and turning back to the car wash and calling those who were at the scene to inform them that the mayor is, or the deceased in this matter, is on his way to his house. Moahlodi Semenya o boletše le gore bohlatsi bja hlatsekgolo ya mmušo e le go abatakadi molaotse go na le mošito o tlaleleditše ka gore le ge molaotsi a boletše ka tlase ga kano gore o bodutšwe gore a reng bohlatsi bja gagwe ga se a ka kgelogago seo a se bolelago. I must put it on record that as the trier of fact, as he was saying what he was saying, I was thinking and looking at him and saying, this man is blunt, he's candid, he's saying it as is. He did not end there. He also said almost the same thing during cross-examination, towards the end of his cross-examination. Go lebeletše gore baemedi ba molao ba ba bona molato bao ba polao ba tla tšweletša bohlatsi jo bongwe maitekelong a gore ba be bofaletšwe kotlo. Bagononelwa ba tshela ba golegilwe ka ditatofatšo tša go tšea sefatanaga ka kgang le polao ya moraloka morago wa Kaizer Chiefs Luke Fleers. Sebapadi se sa mengwaga e 24 se thuntšitšwe le go bolawa nakong ya ge a tla tšeelwa sefatanaga sa gagwe ka kgang ka Rue de Poort bekeng ya go feta. Sefatanaga sa gagwe le sona se hweditšwe. Fleers o thomile go ralokela Kaizer Chiefs go tšwa sehlopheng sa Supersport mafelelong a ngwaga wa go feta. Maphodisa a re bagononelwa ba golegilwe ka Slovoville ka Soweto bošegong bja go feta. Go dumelwa gore ke karolo ya digongwana tšeo di tlaišago boradifatanaga ka Gauteng ka go ba tšeela difatanaga tša bona. Lesolo la go nyakana le ba bangwe ba ba dira mašula a le tšwela pele. Go letetšwe gore bagononelwa ba tšwelele pele kgorontsheko ya Rue de Poort ka Labohlano.
Komishene e Ikemego ya Dikgetho IEC e phatlaladitše lenaneo la mafelelo la bonkgetheng ba dikgetho tša bosetšhaba la 2024 mo websaeteng ya yona. Leina la mopresidente wa peleng Jacob Zuma le godimo lenaneong la MK. Maabane Zuma o fentše boipelaetšo bja gagwe ka kgorontsheko ya dikgetho. Se se feleleditšwe ka go bušetšwa ga leina la gagwe lenaneong la bonkgetheng ba mekgatlo ya dipolitiki ka morago ga go se akaretšwe ga lona ka baka la dingongorego tša maloko a mabedi a setšhaba. Go sa le bjalo Komishene ya Dikgetho e dirile boipiletšo bja gore kgorotsheko ya dikgetho e fe mabaka a go ganetša sephetho sa yona sa go thibela Zuma go bankgetheng ka ge moemedi wa gagwe wa molao a theile boipiletšo bja gagwe godimo ga dingangišano tše mmalwa. Badudi ba bangwe ba Durban ba amogetše sephetho sa kgorotsheko ya dikgetho seo se thekgago mopresidente wa peleng Jacob Zuma go ba gona lenaneong la dikgetho la mokgatlo wa MK pele ga dikgetho. Mopresidente wa peleng o lebile kgorontsheko ya dikgetho ka morago ga gore Komishene e Ikemego ya Dikgetho IEC e mo ganetše go bankgetheng wa MK. Ke holofela gore o tla rarolla mathata ao maAfrika Borwa a mantši kudu baswa ba batho baso ba itemogela go ona. Ya ngisumsholoza ngabuyela eParliament. Ka nako ya re Zuma e sa le mo presidente re be re sa tlhake ga kaka. Ngoba sihlupheka. Pijana re botšišitše gore maikutlo a gago ke a fe morago ga gore kgorotsheko ya dikgetho e ahlole gore mopresidente wa peleng Jacob Zuma a kgathe tema dikgethong tša lenyaga. Mekgatlo ya dipolitiki yeo e tla phenkgišanetšago dikgetho tša bosetšhaba tša mopitlo ka la 29 ka Limpopo ka moka e thekgile molao wa boitshwaro ka go saena tshepišo ya go tšwetša pele tshepedišo ye e lokologilego e senago bosodi. Komishene e re keno ye e bohlokwa ka ge e gopotša mekgatlo ya dipolitiki go tlogela ditiro tša dikgaruru go se kgotlelelane le go tsena ditabagare tshepedišong ya dikgetho gare ga tše dingwe. Maikutlo ka gore mo nageng ya rona ya South Africa ga o nna le madi ga o kree katlholo ya go tshwana le batho ba botlhe. Katlholo ya South Africa e na le kgetollo. Nna ke rata go lebogiša Ntate Jacob Zuma ga fentše molato kgorontsheko yeo e tlogele phenyo e kgolo go mokgatlo wa MK ba lo re a re lebe dikgetho tše išago mohlomongwe mokgatlo wa MK ka fase ga Ntate Jacob Zuma ba tla bona se sengwenyana. Ke dumelana le sephetho seo se tšerego go kgorotsheko sa go dumelela mopresidente wa maloba Morena Jacob Zuma gore a tšwele pele a kgathe tema mo dikgethong le ge e le gore maikutlo a ka fapane ga ke dumelane le gore mopresidente wa maloba Jacob Zuma a tlhwae sa ralo ka thaloko ya dipolotiki. Ke nagana setšhaba sa Aforika Borwa se mmone matšhareng kodi ya dipolotiki wa ralokile re a bone o buile mopresidente. Nna le mopresidente wa peleng a wine molato a ke bone a ka o betsa e lo ba mollo wa dipampiri go bona lo ona ke tala diputsiso ya gore le a ka ya parlamenteng na mo lo ba o khumana go dira go di tshirelo tše ba ja ikhumana o sa tle khumana na. Ka ge Pijana re botšišitše gore maikutlo a gago ke a fe morago ga gore kgorotsheko ya dikgetho e ahlole gore mopresidente wa peleng Jacob Zuma a kgathe tema dikgethong tša lenyaga ona ke yao. Moetapele wa Democratic Alliance John Steenhuisen o ipileditše go maAfrika Borwa go tšeela dikgetho tšeo di tlago hlogong le go feta pele. Steenhuisen o hlohleleditše bakgethi go kgetha seboka sa makgotlakganetšo gomme a lemoša gore letšatši la ANC, EFF le mokgatlo wa setlaboswana wa MK le diketše. O boletše se ka tshwane fao DA e bego e tsebagatša lesolo la yona la Rescue South Africa pele ga dikgetho.
Moetapele wa Rise Mzansi Songezo Zibi o re bakgethi ba maAfrika Borwa ba lebeletse motho o tee gape tumelo ya gore batho ba tee e ka ba bona ba etago naga pele e fetile kgale. Zibi o be a bolela pele ga maloko a Cape Town Press Club ka Laboraro mathapama ka ga ditabana tše mmalwa tšeo mokgatlo wa gabo o bonago di le bohlokwa go akaretswa taba ya naga, ikonomi le boetapele bjo bonago le maikarabelo. Moetapele yo o re bakgethi ga ba sana kgetho ka ge ANC e paletswe ka baka la boetapele ba yona ba go fokola le go thwala ka sepitša. Mola Democratic Alliance e sa gate ka mošito o tee le badudi gape e na le mereba. Re sale go tša dikgetho mekgatlo ya dipolitiki yeo e tla phenkgišanetšago dikgetho tša bosetšhaba tša mopitlo ka la 29 ka Limpopo ka moka e thekgile molao wa boitshwaro ka go saena tshepišo ya go tšwetša pele tshepedišo ye e lokologilego e senago bosodi. Komišene e re keno ye e bohlokwa ka ge e gopotša mekgatlo ya dipolitiki go tlogela ditiro tša dikgaruru go se kgotlelelane le go tsena ditabagare tshepedišong ya dikgetho gare ga tše dingwe. Mekgatlo ya dipolitiki eo e tla bego e phenkgišanela dikgetho ka provinseng ya Limpopo e saenetše boikano bja kgotlelelano ya dipolitiki. Mekgatlo ka moka le bonkgetheng ba bahlano bao ba ikemego ba saenetše molawana wa maitshwaro wa IEC o tla go batlama ka go obamela melawana ya maitshwaro ya dikgetho go netefatša dikgetho tšeo di lokologilego gape di sena bosodi. It is a solemn pact, a commitment to uphold the sanctity of our democratic institutions and the will of the people they represent. However, we have learned that election after election, and sometimes, sadly, there are instances witnessed of this code being flouted. Dikgethong tše dingwe le tše dingwe mekgatlo ka moka ya dipolitiki le bonkgetheng bao ba ikemego ba phenkgišanela dikgetho ba swanela ke go dira boitlamo bjo. Boitlamo bjo bo dirilwe pele ga motlatša moahlodi Taya Pillay. In our Electoral Act, provision is made that if anyone interferes with the work of the IEC, anyone impersonates an official of the IEC would also commit an offense. Go le bjalo IEC ka provinseng e re komana madula a bapile go swara dikgetho tša bosetšhaba bao ba ingwadišeditšego dikgetho ke palomoka ya diperesente tše 10 ka provinseng. The certified Limpopo segment of the voters roll stands at 2.78 million voters. As Limpopo, we make 10% of the national voters roll, which currently stands at just over 27 million. Palo ya batho bao ba phenkgišanelago dikgetho ka lekgotlatheramolao la province ya Limpopo e oketšegile go tloga go 49 go ya go 64 dikgethong tša lenyaga. Bontši bja baithuti ba ditheo tša dithuto tše phagamego mo nageng ba lefelelwa ke ba sekema sa thušo ya mašeleng sa National Financial Aid Scheme. Go ya ka Professor Bismarck Jobeka, hlogo ya diyunibesithi tša Afrika Borwa, sehlopha sa leano la thekgo ya mašeleng USAF se ka hlola kotsi ye kgolo go ditheo tša dithuto tše phagamego ge NSFAS e ka palelwa ke go phethagatša maikarabelo a yona. O be a arabela matšhošetši a kgato ya boipelaetšo ya baithuti ba bangwe kgahlanong le tona ya thuto e phagamego Dr. Blade Nzimande le ba kgoro ya gagwe ka go tšwela pele go lefela diputseletšo tša NSFAS ka go šomiša babi ba ditirelo bao dikontraka tša bona tša ditirelo di hweditšwego di sa šome. Ditheo tsa thuto e kgolwane di le 26 mo nageng di a kgaratlha tebang le šakgalo ya baithuti ba tlamelang ke NSFAS ka matlole. Se ke jaaka bangwe ba bona ba ise ba amogele karolo kana madi a tlamelo a kgwedi a dijo, a dithuto, a manno le a dibuka, e leng se se ba tlogetseng ba gaeletswe mme ba le mo tlalelong. Baithuti ba tlhagisitse dikgwetlho tse di ba lebaneng, fela ba sa rate go tlhagisiwa go efoga go totiwa. Last week, I got my 1,640 and then it disappeared to 150. Currently, I am sharing food with my roommate.
At least Yana, she's getting money from home. Ka Seetebosigo 2023 ditlamo di le 4 tsa fintech e leng Coinvest, Izaga, Norako Corporation le Tenet Technology di abetswe tendera ya diranta di le dibilione di le 47 ya gore e duele madi ao go baithuti ka tlhamalalo. Se se bakile gore baithuti ba le 18 ba ungelwang go NSFAS gore ba se amogele matlole a bona mme dipatlisiso tse di latetseng foo di kaile fa motlhankela mokhuduthamaga mogolo wa maloba wa NSFAS Andile Nonkoko a amega mo magatweng a bonwenwe tsietso le tlolomolao mabapi le tsamaiso ya tendera. The Minister of Education does not exist. That office is vacant. The Minister of Education, who is Dr. Bladen Zamande, is currently implicated of corruption, the maladministration at NSFAS and the collapse of NSFAS. Go ya ka Yusuf e leng mokgatlho wa di-university tsa botlhe mo nageng, tirisano e sokameng magareng ga NSFAS le ditlamo tseo di neng di duela e bakile gore ba gaelelwe. That breeds a lot of anger, and that anger manifests in many undesirable ways. Di-university di ne tsa letlelelwa gore di abe matlole magareng ga Tlhakole le Mopitlwe mme ka nako eo ba ungwelwa ba le bantsi ba amogetswe tuelo ya bona. Mo pegelong NSFAS ya re ikaegile ka tshedimosetso go tswa di-universitying mabapi le go aba matlole le gore ka nako ya tlamelo ya matlole ya Moranang di-university di le 9 tse di akaretsang TUT, Wits, DUT le Univen di gareng ga tseo di neng di sa romela tshedimosetso ya tsona. Offense Stimo, SABC News, Pretoria. Badudi bao ba nago le maloka ba hlohleletswa go dira dikgopelo tša karolo ya bobedi ya projeke ya mengwako ya Maraba Start ka Pretoria. Bahlankedi ba mmušo ba re dipersente tše 50 tša karolo ya mathomo ya mengwako e sekete makgolopedi ya go ja dimilione tše diranta e šetše e filwe badudi. Tona ya mengwako Mamoloko Kubai o re maikemišetšo a projeke ye ke go fokotša tšhalelo morago ya kabo ya mengwako ka toropong yeo. Lefelo leo le kaiwang le legolo la bonno mo nageng le diretswe batho bao ba amogelang madi a kwa tlase mme bontsi bo setse bo le dirile legae jaaka Lebogang Tlhabane. Go botlhoko or o tlhoka batswadi, right? And o re batho ba bola gae, especially because na mabedi every December, every April, depending on which month or week is Good Friday, but ba ya gae. And I'm not saying I don't have a home, mara a kena ntlo ya ka ya batswadi ba ka mo re tlo bitsa gae ga gešo. So for nna ke raka ke motswaka Khala Samila. Lefelo leno le ribolotswe ka ngwaga wa 2016 go thusa badiri go nna gaufi le mafelo a tiro. Ikwadiso ya go bona bonno ya karolo ya bobedi e setse e butswe. One of the criteria tse go ra di dira re approve the application ke o check credit record. It is very unfortunate that South African ba le ba bantsi ba iphitlhela ba le mo dikolotong and credit record ya bona ga ya allow gore ba tle go nna le rona. But ke selo se leng gore re sentse re se lebeletse gore le the Human Settlement Department ya national because ke program ya bona rona re implementers. How do we accommodate batho ba tshwana kana le bao? Projeke eno e kopanetswe ke lefapha la bosetšhaba la matlo, toropo ya Tshwane le bolaodi ba tsamaiso ya ditirelo tsa kago. Tenants are qualified based on household income, combined household income, and that combined household income is between 1,850 rand and 22,000 rand per month. Batho ba ile ba dula ka ra mekhukhu ha se batho ba ile ba ha re ba lebella ke ba ile ba qualify gore ba hwetse di RDP or di PNG jwa le ka re di bitsa rona. Ke batho ba ile ba na le income ba gola kgwedi le kgwedi and ka mo ka gore ba gola ga ba swanela gore ba ka hwetša di RDP. So re dile sebaka se gore ba kgone gore ba terentele. Botlhe bao ba dirang dikopo ba tshwanetse go bo ba le dingwaga di le 18 ba thapilwe kampo ba na le ditiro tsa bona mme bile ba tlhoka go supa gore ke baagi ba monageng. Molemo wa one motho wa SABC News, Pretoria. Toropo ya Ekuruleni e hlwele e gopola mengwaga ye 30 go tloga mola moetapele wa SACP Krisani a bolawago le ge go le bjalo moketeko wo o be o šeditše mathata a boetapele ka mmasepaleng wo o senago meyara.
Mokgatlo wo wa Semphato o nyaka meyara wa masepala wo o tswago go mokgatlong a bušetšwa maemong a gagwe goba go tsenela ditherišano tšeo di tla tlišago dienywa kopanong ya lekgotla la masepala yeo e beakanyeditšwego go sasa. Mongwaledi wa SABC Soili Mapaila o dirile boipiletšo go mokgatlo wa ANC go kgetha meyara kopanong yeo ya lekgotla. Le ge lenaneo la Electoral ka Gauteng le tla phumulwa go tloga ka Labohlano, beng difatanaga ba sa lebanwe ke go lefela sekoloto sa bona. Se ke go ya ka tona ya dinamelwa Sindisiwe Shikunga yo a dirile go tsebišo ye ka Centurion le hono. Ge le tabeng ya go bušetšwa mašeleng, tonakgolo ya Gauteng Panyaza Lesufi o re go sa hlokagala gore go boledišanwe ka taba ye. Dipapading ibile manyami fela morago ga papadi ya loto la bobedi la dipapadi tša banyana tša go tsenela di-Olimpiki tša 2024 ka Paris kgahlanong le Nigeria lepatlelong la Loftus Versfeld bošegong bja go feta. Papadi kgahlanong le Nigeria e fedile ka lefela go lefela, gomme seo sa šwalalantšha ditoro tša banyana tša go tsenela dipapadi tša di-Olimpiki mola the Super Falcons e tla ba se sengwe sa dihlopha tše pedi tšeo di tla emela go Afrika Borwa phadišanong yeo. Mokaptene Refilwe Jane le Lebogang Ramalepe ba dumela gore sehlopha se na le bokamoso bja go phadima. Two players in the box for Banyana ne sa hlasele haka le mokgatlong wa pele wa papadi. Ke mokgatlong wa bobedi wa papadi mo sehlopha se hlasetseng haholo ka mora diphetho tse mmalwa dipapadi. Empa Nigeria e hlajuweng dintlha makgetlo a mabedi fela papading tse rana tse 10 tse fetileng ile ya thibela Banyana o hlaba dintlha. Mme Banyana ile ya hloleha kgetlo la bobedi ka tatelano qualify di-Olimpiki ka mora o hloleha le qualify tse fetileng. End of May, we'll sit down and look at the way forward. We're hoping that the WAFCON can still happen this year because then there's something to play for. But, you know, when you have all those chances and you don't put them away somehow, you know, it happened to us in 2020 when we had those chances. And either side of the goalkeeper, you know, I mean, they never really had a chance. Refilwe Jane le Lebogang Ramalepe ba elellwa hore ho na le kgonalo ya hore ba ka se be sehlopheng le motsenne tse tlang. Empa ba dumela sehlopha se na le bokamoso bo botle. There's more tournaments that we need to play, and we hope that with such performances, the growth of women's football in our country can escalate and be better for the upcoming generation. As much as I'm going to push, but there'll be a time where I feel like now it's time to let go, even if it's not now, but I think soon I'll get to a point where I feel like now I'm good. Ho sale jwalo mokgatlo o tsamaisang papadi ya bolo ya maoto kontinenteng ya Afrika o so phatlalatse matsatsi a tournament ya WAFCON e tlo bapalwang ka yona. Mme hona ho qadile dipelaelo tsa hore tournament e tla ba ya bobedi ho se tshware le mongwe tse nne ka mora hore ya 2020 e se tshware ka lebaka la COVID. Pesingkato SABC News Johannesburg. Ba re shu di felela mo go latela kakanyo ya maemo a boso thobela.